me say ya wada no anwumre na otumfo na minua Kofi Amwa ekra me wo faase baako a obesra no enkrama mu ho se me wo faase twemi na me yonku bi de meka ose me maje intime ko na makọ akọje aba ebe no wotwe ne fa ho na ofrifie omunyina ate Ashoma estate wo enti wokọ nyina ya na tese wa ama back o ma ante nka but say nyumre na mu no minua no phone test message command ne ene ne yonkofu mienu say they say the bright the music e kana odi mini nyina ama me on sade amount for passport na ne won ho no so ama me enti ma be dru fia somdwem me yere e kina no pa me frɛw hwesika bi ani mo account mu kina no pa message o de koma ne yere no na do send command yonko no so a me nsaka ya me hwe mu no ono so say bright this kana mame ti makodru fie sa message me ni no de ba ko man yonko ba ko no de the same message ni man yonko ba ko ne yere dia na ye sonko ne se etina hwemani mesaniska ti man ne yere no yam hye no to friend or try say or friend na ne phone adum ya wada na nwumre na ankasa akọ ndi anche na enra no yeti se yesi obi yakum obi de woolen carpet akekere no ho ayese nko mo hye no wo ye frɛ baabi abom high tension ho baabi enti abusuan di mikasa akọ police station ho ene ani CID kokohweye ye kohweye no na chese ampa ase ahye obi ho the CID say ne yenko police motion ko final because almost almost the co police ho police be fan Monday no that body na ya hye no in fact ye kohwe ne no a ye bi so kire me a eye me a minua otumfo nana abusun otumfo no na ya e fe Kofi Amwa akwa kusha na kweshe ya na kwan ya ni papolisi efa so ekun ni wie no pese wo hye no ene bebi a wo de mekoto ye eno ena ma asem mu ayeye ma sabe polisifo ensa ka nipa wo susu se wo no ene bi se nyambra se na ndumu nsem eba besumo mesre so bi nya subscriber to so ma de do na ka ho se be na upload me to wo the first person ya wo nsa ebedi kan akem abusun ase abo e de ya ya wo se ma on the 3rd of July ena wotumfo na ne enya akọ bi e wo the phone so a na call no free adamfo bi a wode nika eho na ne nyina ne se otumfo na no oye immigration officer na yiri aware ne so eye police ne a wo wo eba baako na aban asesama aban ko se ne nim sa aban bia ba obi a se o de wo slots bi enti bia fa nipa bi ba metumi afa e wo adwuma ni ade enti sa otumfo na ne na adamfo eye NDC ni ya wo nim no sa adamfo eye NDC ni enti we no aban sesa na NDC ni ba na adamfo ne ka che otumfo na ise sawo krofobia ye pesika ka wo hobra na ebia immigration letimi de omo police letimi de omo na say forces nyuma ni bia letimi akushi omo de omo awramu we na otumfo nso enya ne mudi de bobo amane ebusuafo na nakofo say oh ene ekwa ba beda wuti wo pese oku police na say bibusa no pesika ka ba na ye mfa nkokọ ye ho nyama na yetimi eje protocol emfa mawo so ye nyen se Ghana hanso eduma ho aye de nze ne biti protocol sana se me se bia be scan she bia bakọ ko peno de aba we and Uncle Frank come on Saturday 200,000 Ghana cedis. At the mouth too for the name and what the command free. After this canoe aquari, the minute watching at the chair over the chair, what the sa face canoe Emma, a German swat Emma and perform air channel. And to way and what too for no a catcher down for the same bobbing yes and me could channel them on as a Sunday. May name channel Pioto and Kawanzam was a German Amaswa and Kofosi come quaji and for mommy. Not men from what was said by ye. Na asumdwe betimi abese abusuafo kra wo mochina ho ya akokasa me de mada kwa biso abadisika akwa akodi ti we no ne adamfo ne kan so on the 3rd of July no and adamfo ne friend so we de nyamia do me sakeska no eti grana baji e wo Ashoma estate to tumfo yi e kra na yese madamfo yi afro me sesika na fede ne saka eti we ma baji tene me ko na maba kwa ensi a wo koye ne yere so wo wa no wonya text message bi on the phone say oh sikana na me kwa kwaje madamfo ho no me saka and you see when you watch na message this can be at your account me. You really a police to me as a message must be
Onim se message bi se ni kuntimi se ne message ni na wo message bi ayi ho e phone se ni to we de ni pass message so bia wo pan a wo throw the message na or the send it ni yeri ho sa no and also baby ase bibi akoso ebreko na nam fo ba mienu mi ese bi so asanya sa message ko ne bi na from chat se wo mo friend number na busia wo mo friend number na obi afanansa na abranse yi MF te no and wo mo college complain e wo police station chair se wo mo de hye ayi wo mo hwehwe na wo mo college complain ni bae no and after mo tse ne ntie mo ne from mo se oh ye hu abu bi e da kwa benye mo baby ase ni pa no ya hye ni bi tse ne a police for kwa ba be fako omo de check opie mo e wo police hospital opie mo mortuary ala se ko ha na ayampa eye be me ya ye kana asem ya wo kra fie se na damfo afre ne se wo de ne ka enu nti wo mra be mo ko bo police for amane ama police for no ko to sa de fa damfo na damfo no e kan se ai wo no de na damfo no sika no mo de fre se wo mra be kwa mo sign de sika 3 billion ka ho in all o ma branch ni sika 5 billion so no kwa no wo hwa branch na wo na busia se ne busia ni hu body no emukopie police station ekwan ya branch ne fa so kire ni nsemu ni nyina ewo angel morning show so wo mo ni twetwe ngomo yekọ na yekote ye bank mo wo atwe no ya babidi na bright minimo said the amanfo keka brighter ono na damfo tane ne stadium ya sa nipa no pepe ne yonko a one ne nam ne yonko brebo a according to omo no one ne nam one ne na ekoba omu mfonyini bebre a o ma stadium nyina ekotokofo ohia no kotoko platform so enze minia no kotoko de ne dia ene asena so ye ne dia enti ne yonko no ena bright edi na wuo sa no na abrante na ere ene ne manso condition to say so 2 young children no kre se asemi si se be ya ekwan be fa so e be bo oba na mane no na IIɛd because oba no awo fofora akra da ne na so a o ma ne no fo na anyway see social media ne 10 times what the way said the tibia ne twase ye pekwan bi bona mane oba no de kasa kra untimi kasa adane no su ne areho ena oba ne timi su ne areho nko a me bo asemi nyina tofa emi se ya wada no anwumre ena otumfo na minua Kofi amwa ekra me wo fa ase ba ko a obesra no enkrama mu ho se me wo fa ase tweme na me yonku bi de meka o se me maje ntime ko na makọ akọje aba ebe no wotwe ne fa ho na ofifie o mu nyina ate Ashoma estate wo nipa no so ofre no so te Ashoma estate e fre ba bi Bank of Ghana enti oni baby a minia na woni munwa ti minia ni si form na okoye enti okoye nyina ya na chese wa ma back o ma antene nka but say nyumre na mu no minia no phone test message command ne ene ne yonko fu mienu say they say the bright the music e kana odi mini nyina ama me o sa de amount for passport na ne won ho no so ama me enti ma be dru fia somdwem me yere e kina no pa me frɛw hwesika bi ani mo account mu kina no pa message o de koma ne yere no na do send koma no yonko no so a me nsaka ya me hwe mu no ono so say bright this kana mame ti makodru fie sa message mi ni no de ba ko ma no yonko ba ko no de the same message ni ma no yonko ba ko ne yere dia na ye sonko ne se etina hwemani mesaniska tima na yire no yam hye no to ofre or try say ofre na na ne phone adum ya wada na nwumre na ankasa okoe na message ne bae no yeso Kofi de bia o charge ne phone na say wadani atu baby enti omo de dama ade achi ntina no pa na me offer ne frame ne to manim eni di meka call logic complaint say minua afifie ya wada no pa abo samri ne phone say do message aye nyami because of message ni so obehwa ontimi send san koma na ye intima abusua ye bo hu kakra ene say ecology complain ena kwasiada no ye boy homodia ne ye tete sa bright no
near boy homode ma police eche Brighton inti Tuesday no ye court Emma court I remind no ani nyina ye watwe mu ahwe inti anche na enra no ye ti say ye see obi ye kum obi de willing carpet achechire no ho ayese nko mo hye no wo ye frɛ baabi abom high tension ho baabi inti abusuan di mirikasa ko police station ho ene ani CID kokohweye ye kohweye no na chese ampa ase ahye obi ho the CID say ne yenko police motion ko find out because almost so the ko police ho police be fa na Monday no that body na ya hye no in fact ye kohwe ne no a ye bi so kire me a me a minua otumfo nana ena chese wowu no nti upa asem ni ntire mu akakra metimi aka sesese bibi o biem na opese mi tire mu mawa o hwe se de na nipa ne pese o hye no no a eti se obi a o tika mu a ye hye no ana se obi a mo hye da hwie bibi gu so se ye hye no na apart from hye no omo ne ni epre so ana no krepa e wumne se ye koye no yehu adansi bi e kire se obi atutu petro na agu nipa no so yekoko hu ade bi a e kire se nipa no de to petro so de bibi ense ensem no wo court nti yempese details be brave immigration officer enti ne ho den kakra enti hwa omo ne no struggle wo ne sekan ne niema enti wa brepa wo hwe body na chese ya wo ne sekan ne niema pa right and nso se o ma ne sika no kra e ma ne free ne fie menim se no so what ya ani sana na o ka se o ma ne sika no na ne se o yanjo obi de oka ona wo se o boa no no aba ho beji sika no atam sika 5 billion amana na dwi te onfan kofi oyene ya se ma ye kan yinti ni e pa anajo 8:30 o se je 5 billion ko ya se uti abusua na ye wo no sekan no bebre e no mu twa ne ti ansa no mo pa ejana tuma body no e na ahye no ti baby a enso ne wodi nyina no e ye body no ansa no mo timi abusua no kra ka se nye ono a but later e no mo jitum brantia ye frɛ no otumfo nana dodo na afrɛ no otumfo nana e wo Facebook o ya Asante Kotoko supporter sa immigration officer football lover kese pa me de menim no onya madam for but I know him say stadium Kotoko board ya obehu especially na there concert time na me hu no na bra basi ono ewo Facebook na bra basi ono atimi accurate story amanfo bebre nso mo ben abusua no corroborate a kire ye ne se abrante no 3rd of July pacho mo fa ne picture ne to so mame 3rd of July ena otumfo na nayi ya report say o missing na wawo mienu na erensu police na abrante no amanfo kire se January mu na ne nsem nyina ahya ase e fa recruitment ho ye to abawie ye no owo adamfo bi a oben no pa na adamfo ne se owo namfo bi wo NDC na o mabai die obetimi aboa ma obi a opa adwuma bia otuas kakakra o betimi anya adwuma ama no enti na adamfo ye one ne koba one ne hwebo ye bibia na ono so hu se na adamfo no ampa onim nipa e wo NDC nti die okan die obetimi aye nti obi opa adwuma no ye nyi ne sika na ye mfa ne nwura adwuma no ye benya obi a obetimi aye na abranti otumfo na isu ni mamanfo nti ogigigi ska ye se na busuafo kra ogigi bi ska se o bepa adwuma amomo ana wonim na damfo bi a obetimi apa adwuma amomo na ogigi sika nyina awie ya wode koma na damfo no bosumi baako mienu miensa enan enum adwuma yima ena pressure ne begu ono otumfo na nan so nti o start se o frɛ na damfo no se adwuma no madia ma memfa sika ne mmo na mabusuafo kra wo mo ma meka se magye o musika di
na yesi every January na sika ne start say ekona no na afi na danfo no so ofra ene ase ochina ase. These are independent stories people closer to the family no edi tuga na yesi abrante no baby oti no onya call free na danfo no hosa afi de omreji ne sika ne around 200,000 na ofre no be 8 p.m. ena 3rd July no so okoya na danfo ne ka chense baby anka okohia no asesa na onhia no baby foforo but na ben baby na omohia originally into a side down ne ho a ene okoho yese frɛ ho Ashoman Estate na abrante ne koye no sika no wanfa medru fie nemom o send a message edema ne wife and o send bi man na namfofo be 7 bi se mensa ka sika no na me ba fie mefrɛ wo kyena na omo se wo hwɛ the way I type message ne send ye na o say na na boy obi a the way o send message to send ya utimi se we dey free no people became suspicious the way a message yes akokɔ nipa na ere ebi akɔ ne so ebi akɔ na danfofo be 7 so say magiska no meba na kyese ne nanfofo bi a na ne sika ne so wo mo ho no na omakoma atom yam afedie abranti ade achi ya I will call you tomorrow no one free obi a no mo start so mo free. Yes, those who even saw the message say suspicious and they started calling him around 8:30 8:40 afi call no call DAC and say na down for no a okwajiska no ho na yesiska na 200,000 no na down for no so say oma abranti no oba no friend no kofi no ma no 500,000 say 200,000 na ye wo de na ojeje bre me ne de yi but 300,000 we me de ma o se fire dey fakoto ho and on the story or catch police enti omo hwehwe abranti omo hu na omo say eni on yanko sa na down for no ho na down for no say oh so mukra o say the message ma mo say wajiska no ba na me kra me sound the 300,000 3 billion e kan ne ho say on fan koto ho ma me na me hwe me frɛ na me hu no na che say e ya akoye say na down for no say ono ne sika sa ma on abranti na yira enti say bi obi na akoji sika no ana say bibi na asie. That is how the story was turning. Police for now until a 3rd day and omokochi na down for now. They are arresting. Or still or man 500,000, 200,000 for him originally and 300,000 or no other kind of home. No, mo say other na the 3 billion man or say na nipa bi o me fie me mpese o mo be hu se sika no wo me ho. Ti na me de man so mfa nkoto. O man ti ase e no mo chi na down for no. O ma hwehwɛ branti. Enra anajo ene beto dwa se de asie nie omuko hu abrantie no a ya hye no na busua ne hu body no ya de blanket achechire no won say the blanket chechire no na no de petrol no afọ blanket pacho ne wo ho no body ni nyina ahye o hwe TV ne dia enti o hu say ya hye obi e wo kwabenya ho a utimu se bia nipa bọre ba de ne wo fa ne se de ma o mu hu say Ninia. Entebusia awo semi any idea atobusia any idea about someone ye gusa wo se wo man ga na ye frehin any etimi bedruwa empo se wodi obi ka ye nim se enye criminal case eye civil case enti se sika no kwa na wunya na kapo ekoba ne se enkofo idwom se no do police station e ba ba che wako yi nwa no se ne obetimi etu sika no de ato court ne wo ma omre na wo de etua na se wo hwe wo yonko da se ne anim na sika ho nti wetimi de sika wo abrante bebre wie edi woni capital fa no ho edi petrol gudu so etwegya tum na wo afọ oni anto se wo yere wo ba na wotimi ade no nkwaje free se ekoba ne se yehwehwemu koso na ekobo se eyampa wo na wo gya abrante no nkwa edi free ne nsem a na emfaso de pa ewo so no eno na ye ne we ho betu sika no wasan akodam na woni aban no ako ahye ho ade a wapile ho we no eye enkomo a efi ekyire ba se ekuba se yehwehwemu ko wie na se ekobo no de asese no it is alleged or your suspects a ya chi no enyame confirm yes wo no e na edi so say dwuma nti na police for hwehwemu ni be pefi ekyire ba bia no ye de ba be so mo e be se se mama so emu wo ho na ye nam sa kwa we so e ma eyere ne emma ne busia ya abranse kame ejo mo kyire se nyame ene wo de ma we de nyame ne de modasani na aje ne nkwa de feelings se be se dala please se hwehwemu kai enko so nipa bi na nsa so na abranse mu no sei adan na busua eja no omo fa ne fam akwan so mesre
Now also where their comments over video no ask the money. And it's too much GH. So when you subscribe to my account, send a banner upload to on start a video can hack all the social media platforms. So go too much or subscribe. No one like it. I will share no one living so any dark gold and I'm just so the essential.